Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud bulan Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia
jabrak, lancar depan, gerak. Tegak, gerak. Ada pandang diri, gerak. Tanggal telu sasi siji mulai budi utama supaya sakedukuhan soto pati kalurahan soto pati kalurahan kacuran kecamatan salaman kawedanane Magelang Kabupaten tanggal telu sasi siji mulai budi utama supaya sakedukuhan Sutapati kalurahan Sutapati kalurahan kacuran kecamatan salaman kawedanane Magelang Kabupaten Magelang Kabupaten Jawa Tengah Provinsi Jakarta iku pusate Indonesia negarane Magelang Kabupaten Jawa Tengah Provinsi Jakarta iku pusate Indonesia negarane Magelang Kabupaten Jawa Tengah Provinsi Jakarta iku pusate Indonesia negarane telu sasi siji mulai budi utama supaya sakedukuhane soto pati kelurahane soto pati kelurahane kacuran kecamatane salaman kawedanane Magelang Kabupaten jabrak tahun 45 bangsa kita wis merdeka Pancasila dasare negara ilang rekasane karimulyane nguti kemerdekaan direbut kanthi rekoso kanthi akhir zamane merdeka mila supaya tetap anggone merdeka kita budi utama kita urip saben dina kudu bisa nulis sarta maca nguti saben dina karo guru apa kanca aja babar pisan beri utama kepilingan kecendengan ora ngerti tata krama kudu ngerti dasare tata susila
Siap gerak. Ada warna negeri gerak. Bulan Magulut, bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad